signing a contract. Why do signing a contract? For them training. Never sign Banga, Nabilan was fighting. Banana, Nakuancha, Sigena Fogelavingi, Abula Gola Chakubamba. Lero muchiroto nzija linda yatale bamukubira muchiroto lero chiro cha lero nekira banange ne bazaba official Yola muyonjira machichi tona nyo bya kunywa oli waroko Sijusa maji Sema kane golola Next on the mic is Gola Moses from Uganda. And let's say the tempo. Hello. Mwene. Awe muri wabinyo bajja bakona abo ababiri abo. Wala ni baba ana mawuli yao bajja bakona abo bajja bakona. Wala ni awo mwana na mawuli yao. Chogeza kola checho. Galumu. Kwera kwa stadium. Mungu. Soka abana basike muke mabega kayala. Yeah. Stadium. Golola ne semata kuluna ani achikubani achigenda ani ayiwa munda amanyo. Yeah, mwebale nyaba labira fama Costco hit. Iwalo ne manager Sharon abatumide koko. Yeah, manager Sharon yoyo. Kufaitia Gola Moses. Nese mata. Gena la bani asinga. Ani. Chikwera wano kuhamseli ya msinga. Wala mauli. Ya, dozora bakapia kali. Ya. Sematane golola bachecho. The hot temper, Rockroom ambassador, huyo. Bana mshirikeko mulize Gola Moses, the hot temper, former world champion.
champion. Neuma Samata na yabi wangu leo. Kagamba benka na kana. Nenga the lion in the jungle. Ana musirike ko tulize kolanga yogera. Tulize kolona yogera. Then tugenda kupima. Ate n'okupima tugenda kugoberera order. Kuba Lusi asokako abala basooka ku minzaani.